Reka twihuse cyane rero twerekeze muri Repubulika ya Centrafrica aho perezida w'iki gihugu Faustin Archange Touadera yakiriye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zigera kuri 200 mu rugo rwe ndetse barasabana. Tugiye kuba tubigarukaho gatanu kuri gatanu muri iyi nkuru yacu, muhaye ikaze. Ariko kandi muri iyi nkuru yacu turaza no kugaruka kuri byinshi bitandukanye bigaruka kuri ubu butumwa bwo kugarura amahoro izi ngabo z'u Rwanda zirimo hariya muri Repubulika ya Centrafrica. Ni perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera yakiriye ku meza abasirikare 200 b'u Rwanda boherejwe muri icyo gihugu ku bwumvikane bw'ibihugu byombi ngo bafashe mu kugarura amahoro. Ni igikorwa cyabereye mu rugo rwa perezida Touadera ruherereye mu karere ka Damara. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Aba basirikare boherejwe muri Centrafrica mu mwaka wa 2020 hagendewe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Batandukanye rero cyane n'aboherezwagayo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro buzwi nka MINUSCA. Ni muri ibi birori rero byo gushimira aba basirikare b'u Rwanda bagaragajemo imyidagaduro irimo imbyino gakondo ndetse n'imyiyereko njyarugamba. Perezida Touadera yashimye Perezida Paul Kagame ku bufatanye yagaragarije Repubulika ya Centrafrica mu gucunga umutekano nk'uko Minisiteri y'Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yabitangaje. Umuyobozi w'abasirikare b'u Rwanda Colonel Gide Ndayizeye nawe yashimiye Perezida Touadera ku rugwiro yabakiranye, anashimira imikoranire myiza bafitanye n'ingabo za Centrafrica. Abanza kukwibutsa ko kuwa 20 Ukuboza 2020 nibwo abasirikare bo mu mutwe udasanzwe Special Force mu ngabo z'u Rwanda bahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali maze berekeza i Banki. Hari hasigaye icyumweru kimwe gusa ngo amatora ya perezida be, ni mu gihe imitwe myinshi yitwaje intwaro yari yahagurutse harimo n'umutwe wa CPC wayoborwaga na François Bozize wayoboye Centrafrica kugeza mu mwaka wa 2013. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Kanama 2021 ubwo Perezida Touadera yari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe imitwe myinshi yari yagambiriye kudobya amatora hakozwe isesengura bigaragara ko ingabo za MINUSCA zishobora kubigendamo gake. Ibihugu byombi ako kanya byahise byemeranya kohereza izindi ngabo hagendewe ku masezerano bifitanye so kunganira ingabo za Centrafrica. Perezida Kagame yavuze ko muri ubu bwumvikane ngo batekerezaga ko MINUSCA bishobora gufata igihe kugira ngo igire ikikora, ni mu gihe leta yari ku gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro. Yagize ati yego MINUSCA yari iri hariya, ndahamya ko batifuzaga ko bibaho, ariko nanone imitwe yitwaje intwaro yashoboraga guhungabanya umujyi wa Bangi igakerereza amatora. Wenda birashoboka ko bari bakirimo kwiga icyakorwa, ariko rimwe na rimwe ibintu byo guca mu nzira nyinshi bigira ingaruka ku byemezo bifatwa. Ni muri icyo gihe kandi ngo u Rwanda ntirwashoboraga guha amabwiriza abasirikare barwo bari muri MINUSCA kuko bari bafite uko babayeho kandi banayobowe. Yakomeje agira ati twumvise ko byadufasha cyane gukoresha ubu buryo maze twohereza abandi basirikare mu buryo bw'ubwumvikane mu buryo bwihuse, ngo kuko bagombaga guharanira intego umuryango w'abibumbye wakabaye uharanira, ariko ugasanga baragenda buhoro abo basirikare bo muri MINUSCA. Nibyo amategeko ateganya ntabwo wabihindura. Perezida Touadera ntabwo yari kubihindura, ariko hari hakiri ikibazo gikeneye ibisubizo kandi byihutirwa. Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera we yavuze ko yahanganye n'ibibazo by'umutekano muke kuva yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2016 ku buryo ngo guverinoma ye yaje gusinya amasezerano n'imitwe 14 yitwaje intwaro icyo gihe yari ihari. Amatora yegereje ngo hahise havuka undi mutwe urimo na CPC ndetse ngo n'indi mitwe itandukanye. Biba mu gihe igisirikare, igipolisi n'abajandarume icyo gihe biyubakaga. Ati byari ngombwa ko noneho twongera ubushobozi tukabwongerera ingabo zacu zirimo kwiyubaka. Niyo mpamvu rero twakoresheje amasezerano dufitanye nk'ibihugu byombi, ari nayo mpamvu dushimira Perezida Kagame, guverinoma n'abanyarwanda bemeye kohereza bwangu ingabo mu bwumvikane bw'ibihugu ngo zize kudufasha gukemura ibibazo bya CPC. Iyo hatabaho ubu buryo buhuriweho n'ibihugu byombi ni ku bufatanye n'ingabo zacu, ntekereza ko ibintu biba bitandukanye n'ibyo tubona ubu.
yavuze ko bishimiye ingabo za MINUSCA n'umusanzu zitanga, ariko nanone ngo hari hakenewe ingabo zihabwa amabwiriza yihuse kandi zikora byihuse, ari nayo mpamvu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ako kanya zahise zerekezayo. Ati ndashimira abanyarwanda kuri uwo musanzu bahaye Repubulika ya Centrafrica, bahaye demokarasi muri izo nzego ebyiri. Buri rwego rwatanze umusanzu. MINUSCA yatangiyeyo ubutumwa mu mwaka w'ibihumbi 2014. Perezida rero Touadera akaba yahaye ikaze abasirikare b'u Rwanda mu byishimo, ndetse Perezida Touadera yari kumwe n'umugore we bicaranye na Colonel Egide Ndayizeye uyoboye abasirikare b'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu. Ni mu birori by'agatangaza mu rugo rwa Touadera. Byari byishimo kuri Perezida Touadera wifatanyije n'ingabo z'u Rwanda mu gucinya akadiho. Abasirikare b'u Rwanda nabo bakaba bakoze imyiyereko njyarugamba. Ngayo nguko rero reka dukomereze no muri aya makuru nk'ibisanzwe, nge turaza gukomeza kubana. Atangiye ababyeyi bafite abana biga bishimiye ko leta yagabanije amafaranga umubyeyi asabwa. Buri munyeshuri yatangaga ibihumbi 15 ku gihembwe, ubazajya atanga 975. Abayobozi b'ibigo by'amashuri baribaza uko amafaranga make bagenewe bazabasha kuyabonamo ibitunga abana. Jean Bosco Nkurunziza n'umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique yavuganye na Assumpta Kaboyi. Uyu munsi twatangiye umwaka w'amashuri, ababyeyi bitabiriye n'abana bitabiriye, ndetse urabona ababyeyi bishimiye ibyo leta yakoze kugabanya amafaranga y'ishuri. Primeri ababyeyi bose bitangiraga amafaranga yo kurya, batangaga nka segonderi byari cyane. Uyu munsi nta mubyeyi utanga amafaranga yo kurya, atanga amafaranga 975 gusa. Urumva rero mu gihembwe rwose umubyeyi watanga amafaranga arenga 10,000, uyu munsi akaba asabwa 950, arishimye cyane. Ubu dufite ikibazo cya mbere nuko ibiciro ku isoko byariyongereye. Ibiciro ku isoko byariyongereye, umuceri ari kugura mu 1,300, ibigori navyo by'impungure biri kuri 620, bakongera kubikora bikarenga muri 800, 900. Mbere byari hasi ikiro cy'ibigori bidakoye byari muri 400, bagikora kikagera muri 680 aho ngaho. N'ibishyimbo byari hasi, none umunsi kilo kugikura ku isoko ni 1,000, washyira n'umusoro birazamuka. Ibiciro byo ku isoko birahari, biri hejuru, washyira n'umusoro bikazamuka cyane. Irebye rero amafaranga yatangwaga mbere, yego ntibatangaga bose, ariko nibura yabaga ari hejuru ho gato. Nabwo byabaga ari ibibazo, ariko nibura ibiciro byari biri hasi. Bibaye byiza imisoro bayikuyeho, imisoro rwose bakayexonera, imisoro ikavaho, yenda hari icyakora bakongera n'andi mafaranga makeya, nibura bikajya hagati ya 15 na 12 kuri buri munyeshuri. Jean Bosco Nkurunziza, umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Assumpta Kaboyi. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abana babarirwa muri miliyoni 153 ku isi hose ni imfubyi, hakurikijwe imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta bita kuri bamwe muri abo bana. Umwe mu miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni Association Mwana Ukundwa. Ni umuryango utabwamiye kuri leta ufite icyicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi muraganira na Samuel Byiringiro, umuyobozi nshingwabikorwa w'uwo muryango. Ikiganiro mugezwaho na Eugenie Mukankushi, 10 ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Ntimucikwe. Bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90